Kenapa satu pinggan nasi boleh buat orang asing terus diam? Lepas suapan pertama, soalan itu jarang kita tanya. Sebab bagi kita di Malaysia, nasi lemak hanyalah makanan harian. Ia ada di pagi yang sibuk, di gerai tepi jalan, di warung kampung, dan di kafe moden. Ringkas, biasa, dan terlalu dekat dengan hidup kita, sehingga kita lupa bagaimana ia dilihat oleh orang luar. Pelancong asing datang ke Malaysia tanpa jangkaan yang besar. Mereka nampak nasi putih, sambal, ikan bilis, telur dan kacang. Mereka fikir ini sekadar hidangan tempatan, yang sedap tetapi tidak lebih daripada itu. Namun apa yang mereka tidak sedar, nasi lemak bukan tentang satu rasa, ia tentang keseimbangan yang jarang ditemui. Lemak santan yang lembut, bertemu sambal yang berani, ranggup ikan bilis, menyempurnakan setiap suapan. Dan nasi menjadi penyatu, yang membuat semuanya terasa lengkap, tanpa perlu dijelaskan dengan kata-kata. Apabila suapan pertama berlaku, reaksi itu datang dengan sendirinya. Ada yang senyap seketika, ada yang mengangkat kening, seolah-olah cuba memahami apa yang baru mereka rasai. Ada yang terus bertanya, kenapa rasanya macam ni? Persoalannya sekarang, kenapa sesuatu yang kelihatan sederhana boleh meninggalkan kesan yang begitu kuat? Adakah kerana resepinya? Atau kerana ia dimakan bersama? Atau mungkin kerana nasi lemak? Bukan sekadar makanan, tetapi gambaran tentang Malaysia, tentang budaya yang jujur, rasa yang berani, dan kesederhanaan yang tidak meminta untuk dipuji. Dalam video ini, kita tidak akan memujuk sesiapa. Dengan cerita yang dibesar-besarkan, kita tidak akan mendakwa nasi lemak kita yang terbaik di dunia. Kita hanya akan tunjukkan apa yang berlaku apabila orang asing makan nasi lemak Malaysia buat kali pertama, tanpa skrip, tanpa lakonan, hanya reaksi sebenar. Dan selepas ini, biarkan gelagat mereka yang menjawab soalan di awal tadi. Did you know this viral nasi lemak shop is extending its operating hours until 11:30 p.m.? Brought my American bestie to try it out, and here's what she We have thinks. some nasi lemak. It's finished. Gone. Devoured. Super good. I like the sweet, spicy sauce. The rice was just a touch dry for me personally, but the chicken made up for it. It was like perfectly done. Noodles, that was super good. Actually, that might be one of my favorite dishes that I've had up to date. Like in 8. The rice is a little dry for me. It wasn't the worst rice I've ever had on noodles, but I'll give that one a 9 because I love shrimp and seafood, and it was cozy dish and noodles. The famous village park, nasi lemak. Wow. The chicken's so tender to fall apart. Wow, very good. Oh, very good. In the sambar, I don't know what they use. It's like little shrimp paste, and the chicken is very tender. And they give you these extra crispy parts. Oh my god, the extra crispy parts so good. It's like those tempura crunchies. I gotta try the beef rendang, very famous in Malaysia. Dang. The lemongrass flavor in this is very good. Perfect for rice. 香港人當然就係再飲啲鴛鴦，great meal. Nasi lemak bukan sekadar makanan. Ia adalah sebahagian daripada hidup orang Malaysia. Bagi kita, nasi lemak hadir sejak kecil. Dari bau santan yang naik bersama wap nasi panas, hingga bunyi sudu menyentuh pinggan di pagi hari. Ia bukan hidangan istimewa yang menunggu perayaan. Ia makanan yang sentiasa ada. Ringkas, jujur dan dekat di hati. Asas nasi lemak sebenarnya mudah. Nasi yang dimasak dengan santan dan sedikit garam, memberi rasa lemak yang lembut, bukan memaksa. Kemudian datang sambal. Pedas, manis, sedikit masam, dan berani berdiri sendiri sebagai jiwa kepada hidangan ini. Ikan bilis yang digoreng rangup, memberi tekstur dan bunyi pada setiap suapan. Telur rebus atau goreng, menenangkan rasa pedas. Kacang tanah, melengkapkan keseimbangan. Dan disitulah keajaibannya. Bahan-bahan yang nampak sederhana, tetapi bila disatukan, ia menghasilkan rasa yang sukar dijelaskan kepada mereka yang baru pertama kali mencuba. Bagi orang asing, nasi lemak bukan sekadar nasi. Ia pengalaman. Ia kejutan kecil dalam satu pinggan. Suapan pertama selalunya perlahan. Mereka cuba memahami. Suapan kedua pula lebih yakin.
Dan selalunya, sebelum suapan ketiga, reaksi itu muncul, senyuman tanpa sedar atau diam yang penuh makna. Kerana nasi lemak tidak menjerit untuk disukai. Ismita dah cuba menjadi sesuatu yang lain. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan mungkin disitulah tarikannya. Nasi lemak mencerminkan cara Malaysia menyambut orang. Tidak berlebihan, tidak memaksa, tetapi cukup untuk membuatkan sesiapa berasa diterima. Apabila orang asing menikmati nasi lemak, yang mereka rasa bukan sekadar kenyang. Mereka merasa kehangatan budaya, keberanian rasa dan kesederhanaan yang jujur. Video ini bukan tentang mengatakan nasi lemak kita paling hebat. Ia tentang melihat bagaimana sesuatu yang begitu biasa bagi kita boleh menyentuh hati mereka yang datang dari jauh. Dan selepas ini, kita akan lihat sendiri bagaimana satu pinggan nasi lemak boleh mengubah cara seseorang melihat Malaysia. Oh, there we go. Got the nice lemak. Thank you. Oh, bro, that looks, wow, hey, look dude, you at know that, what? guys. I'm gonna be honest with you. What? How much does Wanjo's cost first? How much does a Wanjo's nasi lemak cost? With chicken, man. That's Like 10 interesting. ringgit, right? I think like 11 ringgit. This was what, roughly each plate? 17? Here, actually, here. Let me look, guys, real quick. Because I'm just gonna let you guys know right now. So this is about 15.4 ringgit. Yeah. This plate, like I said, I was gonna be brutally honest. Wanjo's is bomb, but this already has like a way better presentation. Like it looks fancy. It looks like a bougie nasi lemak. That is true. The only And it has peanuts. Is that normal? yeah, normal nasi lemak has, yeah, so this is actually more of authentic nasi lemak because it has peanuts. Usually has peanuts, cucumber, anchovies, sambal, which is a spicy sauce. What is this on top? This is chicken. I'm not 100% sure. I wish I could find somebody that works here maybe when they come. Some spices. Then we have, you know, the fried egg with coconut rice. Looks really nice, guys. And it's basmati rice, right? Which is like the long grain rice because it said basmati. Yeah, then it's basmati rice. Look at that, guys. Woo! And I love how like there's different. Once we start eating, I'll talk about the flavors. And now, guys, I have to make a little thumbnail. So see you soon. All right, guys. Well, it's time to dig in. So in Malaysia, it's actually normal to eat with your hands, or you use a spoon and a fork. So my friend Chris over here is gonna use a spoon I'm and using a spoon fork. and fork. Yeah. Last time I ate my nasi lemak with my hands, they stayed red for like 3 days. So I'm not doing that this time around. But man, dude, It smells nice, right? it's so good, bro. All right, guys. I'm gonna kind of tough decision because I am recording with my camera, so I'm gonna touch my camera later. But we do have a big tissue box over here with a bunch of tissues, so I'm gonna use my hands. I'm gonna do a Malaysian style, okay? And you guys, let me know which way do you prefer? Do you prefer the Malaysian style or this style? Apa yang kita lihat tadi bukan sekadar reaksi orang asing terhadap makanan. Ia sebenarnya mengajar kita satu perkara penting tentang diri kita sendiri. Nasi lemak mengingatkan kita bahawa sesuatu yang hebat tidak semestinya rumit atau mahal. Kadang-kadang, yang paling berkesan ialah yang dibuat dengan niat yang betul dan keseimbangan yang tepat. Dari sudut ilmu, inilah kekuatan sebenar nasi lemak. Ia mengajar konsep harmoni rasa. Lemak, pedas, manis, masin dan rangup bersatu tanpa saling menenggelamkan. Inilah prinsip yang sama digunakan dalam masakan bertaraf dunia, tetapi telah lama wujud dalam budaya dapur kita sendiri. Lebih daripada itu, nasi lemak juga membawa nilai sosial. Ia makanan yang merapatkan orang, duduk sama rendah, makan dalam satu ruang tanpa mengira latar belakang. Sebab itu orang asing bukan sekadar kenyang, mereka rasa diterima. Kerana nasi lemak tidak meletakkan jarak, ia tidak memilih siapa yang layak menikmatinya. Pelajaran sebenar di sini bukan tentang makanan semata-mata. Ia tentang bagaimana kita, sebagai orang Malaysia, mempunyai sesuatu yang bernilai tanpa perlu membesarkannya dengan kata-kata. Kadang-kadang dunia tidak perlukan kita untuk menjelaskan siapa kita. Cukup kita jadi diri sendiri, jujur, seimbang dan berani dengan rasa kita. Setelah penonton video ini, mungkin kita boleh melihat semula perkara yang selama ini kita anggap biasa. Kerana di situlah selalunya tersembunyi nilai paling besar yang orang luar sanggup datang dari jauh untuk merasainya sendiri, dan mungkin juga itulah sebabnya satu pinggan nasi lemak boleh menyentuh hati lebih daripada 1000 penjelasan. One nasi lemak, sambal, yeah. Okay, everything nasi lemak, original. Okay, dried anchovies, cucumber, sambal, egg, fried chicken, leg, this. Yeah. Terima kasih. And can I get teh tarik?
Okay. Okay, so this is it. This is the dish. No peanuts? No? Really? I thought nasi lemak is with peanuts. Without peanuts. Okay. Teh tarik? Ice. Ice. Does not get more iconic than this in Malaysia. This is like a classic Malaysian dish. Actually, one of my favorite drinks now at the moment. It's not that healthy though because they literally put like that much of condensed milk right here. But it basically tastes like a really sweet masala chai that's ice. So nasi lemak, chicken, egg, dried anchovies, cucumber, and the rice. The rice is the special rice because it's cooked in a pandan leaf with coconut. So it should be like quite juicy. Every day is nasi lemak day. So what I love about nasi lemak the most is actually the chicken. I don't know how they fry it or I don't know how they cook it, but the skin is really good. But man, teh tarik, I have elevated this drink into legendary status. I would love to find this everywhere I go around the world. This is like super good.